hagati y'itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi 1994 ndetse n'ukwezi kwa karindwi k'umwaka w'igihumbi 1994 mu Rwanda habaye ibikorwa bivuguruzanya. Ibingibi byabujije Operation Turquoise kugera ku bikorwa byayo byari byiswe by'ubutabazi. Twifashishije inyandiko z'amateka zitandukanye za CNRG ndetse na raporo Declare, reka tugaruke kuri operation yavuzwe cyane mu zabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ngiyi ikaba Operation Turquoise. Mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi 1994 igitutu kivuye mu binyamakuru, imiryango itegamiye kuri leta n'abaturage b'Abafaransa, ibingibi byari bihangayikishije cyane leta kino gihugu. Byatumye leta y'Ubufaransa ihitamo gutekereza icyo gukora ku kijyanye na Jenoside yari miba nyuma y'ibikorwa byabo mu Rwanda, aho basaga n'abifatanyije mu bikorwa by'ubugome mu myaka 3 yari ishize. Leta y'Ubufaransa n'ubundi yasabye umuryango w'abibumbye yuko yemerwa ibikorwa bya gisirikare, ibingibi bise yuko ari iby'ubutabazi bw'abantu mu Rwanda. Ntabwo byatinze ko ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'igihumbi 1994 umuryango w'abibumbye wemerera leta y'Ubufaransa gutangiza igikorwa cyiswe ubutumwa bw'ubutabazi mu Rwanda. Nubwo nyamara FPR Inkotanyi n'abandi banyamuryango bagize akanama kihariye gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye bo bari bagaragaje gushidikanya ku mpamvu nyazo leta y'Ubufaransa yifuzaga buno butumwa. Iki ngiki rero nicyo cyaje guhabwa izina rya Operation Turquoise, ariko kandi nyuma biza kugaragara yuko butari ubutabazi gusa. Ibi ngibi bigaragaza yuko umwe mu ntego za Elysée zari zo guhagarika intsinzi ya FPR Inkotanyi. Operation yaje nyamara kuva mu kwezi kwa kane uwo mwaka yari yemeje guhagarika Jenoside irwana guverinoma y'abicanyi. Ibyo bigatuma irokora ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bagiye kwicwa nyuma y'abandi benshi bari bamaze kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi yari yarateguwe mbere. Ahangaha rero ubwo abasirikare ba guverinoma yarimo ikora Jenoside barimo batsindwa ku rugamba, bahisemo kwitabaza nk'ibisanzwe igihugu cy'Ubufaransa kugira ngo kibafashe kuko n'ubundi cyari kimaze igihe kinini cyane kibikora. Iki gihe Operation Turquoise yagaragaye nk'igisubizo ku mpande zombi kuko n'Ubufaransa bwatekerezaga yuko ari bwo buryo bwo gutabara bakoraga Jenoside. Nyuma gato inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye mu cyemezo cyayo 929 cyo kuri izo tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi 1994 cyafashwe hakurikijwe igice cya karindwi cy'amategeko, aho ibingibi byari byasabwe n'Ubufaransa. Iyi nama yemeye yuko habaho operation yiswe y'ubutabazi ishobora no gukoresha ingufu bibaye ngombwa. Wibuke yuko buno bufasha bwo bwari bwarimwe minuari yakoreshaga igice cya gatandatu cy'amategeko. Iyi ngiyi yo bari bayibwiye ko idashobora gukoresha ingufu icyabi cyari cyo cyose. Iki gihe rero iyo Operation Turquoise yemejwe mu buryo mu by'ukuri butumvikana, gusa mu by'ukuri nkuko bigaragara mu ngingo ya kabiri y'icyemezo 929 umuryango w'abibumbye wemereye ino operation yo gukoresha igice cya karindwi cy'amategeko. Ibi ngibi byari ugutanga umutekano ndetse no gutabara mu buryo budafite aho bogamiye abantu bavuye mu byabo mu Rwanda. Iyo operation rero ngo ntabwo yagombaga kugira aho ibogamira, ni ukuvuga yuko itagombaga kwita kuri Jenoside yakorerwaga Abatutsi, dore ko no muri kino cyemezo Jenoside itigeze ivugwa. Ahubwo Ubufaransa bwakoresheje ino operation ahubwo mu gutabara guverinoma yarimo ikora Jenoside, abasirikare bayo n'imitwe yitwara gisirikare yayo. Ino operation nibyo yakoze itabara. Ikindi kandi Operation Turquoise yashakaga kubuza FPR gutsinda intambara cyangwa se byibura kwihagarika no kuyitegeka kugirana imishyikirano n'amashyaka ya politike y'abahutu yariho kino gihe. Ibyo mu gihe byari kuba byanze igihugu cyagombaga gucikamo kabiri kugeza ibi ngibi byose bikozwe. Turaza kubona impamvu zabyo. Operation Turquoise ni operation yahawe ubutumwa butwikiriye ubundi ndetse ibikimenyetso cyo kwirengagiza ku muryango w'abibumbye. General Romeo Dallaire wari uhagarariye ingabo zari mu butumwa bwa minuari yari yasabye yuko bongerera ububasha ingabo za minuari, ariko kandi barabimwangira. Uyu mujenerali ahubwo yatangajwe cyane no kumenya ibya Operation Turquoise ndetse ibingibi yanabimenya atinze mu gihe ingabo za leta zo zari zizi byaganirwaga muri UN. Ino operation kandi yemejwe nyamara hirengagijwe yuko minuari kino gihe yari maze iminsi mu Rwanda inazi neza ibirimo kubera mu gihugu. Ino operation kandi yemejwe Jenoside yenda kurangira hirengagijwe yuko Abatutsi barenga miliyoni bari bamaze kwicwa kuko yari igamije gushyiraho igice cyiswe cy'ubutabazi kugira ngo abavuye mu byabo babone umutekano. Abangaba bari bavuye mu byabo benshi bari abaturage basunikwaga na guverinoma yakoraga Jenoside kugira ngo bayikingire ikibaba ishobore kwambuka igana mu cyahoze ari Zaire. Gutabara Abatutsi ntabwo muri no operation byari byitaweho. Icyari cyitaweho ahubwo kitavugwaga ku mugaragaro no guhagarika FPR ndetse no kongera ubuso bw'igice cyagenzurwaga n'ino guverinoma kugira ngo yoherezwe kuba yakwinjira mu mishyikirano.
Ibyo mu kubisobanura neza dore ibyavuye muri raporo Declare iherutse kugaragaza byinshi birimo n'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994 abasirikare b'Abafaransa bahuye ndetse babona iyicwa ryakorerwaga mu Bisesero. Ahangaha Abatutsi bari barishwe n'inzara ndetse n'ubwoba, basohotse mu bwihisho bwinshi maze binginga Abafaransa ngo babakize ubwicanyi bwarimo bubakorerwa. Aba Bafaransa ntabwo bahagaze ku butumwa bwabo bwiswe ubutumwa bwo gutabara, ahubwo bano basirikare b'Abafaransa barigendeye maze batanga raporo y'ibyo babonye mu ruhererekane rw'abayobozi babo. Aba bakuriye banze kubohereza ngo basubireyo maze hashira iminsi 3. Muri iyo minsi 3 Abatutsi benshi barishwe mu Bisesero. Aba Batutsi bo mu Bisesero bari banabanje kwirwanaho mu minsi ya mbere, amateka yabateye agahinda. Ntabwo ari ibyo gusa kuko hari n'ibimenyetso yuko mu gihe cya Turquoise abayobozi b'abasirikare b'Abafaransa bashatse gukoresha indege z'intambara ku basirikare ba FPR Inkotanyi. Ibi ngibi ntabwo byarangiriye aha, ahubwo leta y'Ubufaransa yashyizeho icyiswe Safe Humanitarian Zone cyangwa se CHZ. Ahangaha hakaba ahantu mu burengerazuba mu Rwanda hashobora kuba hangana na 1/5 cy'igihugu. Ibyo byari ukugerageza gukumira yuko FPR Inkotanyi yagera muri kano gace. Leta y'Ubufaransa yahise ivuga yuko harinzwe n'ingabo z'Abafaransa kandi ivuga yuko na FPR Inkotanyi itafite uburenganzira niyo byaba ari ugukiza ubuzima bw'Abatutsi. Abasirikare b'Abafaransa ntabwo bari bafite abantu n'ubushobozi buhagije bwo gufasha ndetse no kwita ku mpunzi zari ziri muri no zone. Nyuma yaho rero nibwo cya gice cyari kiswe cy'ubutabazi cyahaye ubuhungira abajenosideri mu gihe bahungaga FPR Inkotanyi yarimo ibasatira. Abasirikare b'Abafaransa ntabwo bigeze bafata cyangwa se ngo bambure imbunda n'ibindi bikoresho by'intambara. Abakoze jenoside bari bahungiye muri kino gice cyabo, ahubwo bano bafashijwe kwambuka bajya muri Zaire. Ibikorwa abangaba bagiye bakora kino gihe byarakomeje, ingaruka zabyo ziracyanagaragara kugeza uyu munsi. Operation Turquoise abanyamateka berekana yuko yari igisubizo ku busabe bwa guverinoma yarimo ikora jenoside n'ingabo zayo. Mu gihe inkuru ya Operation Turquoise yari imaze gutangazwa na RTLM, abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Kigali no mu bindi bice byari bikigenzurwa na leta y'abicanyi barabyishimiye cyane, babona yuko Ubufaransa buje kubatabara. Urugero, Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe wa guverinoma yakoraga jenoside yatekerezaga yuko Abafaransa baje gufatanya n'abasirikare ba leta guhera mu gice cy'uburengerazuba kirimo Gikongoro, Kibuye na Cyangugu kurwanya na FPR. Ntabwo yibeshyaga kuko Operation Turquoise yari operasiyo ya gisirikare yashyiriweho gutsinda FPR ndetse no gufasha guverinoma y'abicanyi. Icyo byari bigamije n'uburyo byakozwe ntabwo Perezida François Mitterrand yabyumvikanagaho na minisitiri w'intebe we, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ikino gihe yari yarafashe umurongo wa Perezida Mitterrand ahubwo yashakaga kohereza ingabo i Kigali maze Kigali ikagabanywamo kabiri kimwe n'igihugu cyose kugira ngo ingabo za leta zisubirane ibice zari zaratakaje, cyangwa se kugira ngo habe imishyikirano byifashishijwe igice cyaba kirinzwe n'ingabo z'Abafaransa. Kuza kw'ingabo z'Abafaransa gutera inkunga ingabo za leta muri jenoside byasaga nkaho byari byarateguwe mu mezi yari yashize. Muri kino gihe wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubufaransa, uyu nguyu akaba Edouard Balladur, yavuze yuko Perezida Mitterrand ku mugaragaro yifuzaga yuko habaho igitekerezo cyo kohereza ingabo z'Abafaransa kurwanira i Kigali. Iki gihe ubwo yabazwaga imbere y'abadepite bo mu Bufaransa, uyu wahoze ari minisitiri yavuze yuko koko hari abayobozi bifuzaga kohereza ingabo z'Abafaransa kurwana kugira ngo babashe gutsinda FPR Inkotanyi. Yarasobanuye ati kuri Perezida Mitterrand we yumvaga yuko batagombaga guhana abahutu bakoraga jenoside, mu gihe kuri nge abangaba batagombaga koroherezwa guhungira muri Zaire. Ariko kandi nibyo byakozwe. Uyu wahoze ari minisitiri w'intebe Balladur yananze gushyigikira iyoherezwa ry'ingabo zagiye kurwana nk'uko Mitterrand yabishakaga, anatanga ingingo zigomba gukurikizwa muri Operation Turquoise, harimo uruhushya rw'inama y'umutekano ya UN ndetse no kumara mu Rwanda igihe gito yategerejwe ukuza kw'ingabo za MINUAR. Kubera uko kutumvikana rero hagati ya Balladur ndetse na Mitterrand, ingabo z'Abafaransa zagerageje kubahiriza ibyo byifuzo bitandukanye. Ni ibintu byatumiye ino Operation Turquoise imwe muri operasiyo zagarutsweho mu bihe byinshi kandi zikavugwaho byinshi, gusa ntabwo yigeze hashidikanywa ku ruhare rwabo mu korohereza abajenosideri guhunga ndetse no gukoresha imbaraga zabo mu guca intege FPR Inkotanyi barwanaga ngo bahagarike jenoside yarimo ikorerwa Abatutsi. Operation Turquoise yakoresheje abasirikare barenga 3,000 bava mu mitwe y'inzobere mu ngabo z'Abafaransa. Umunyamakuru w'ikinyamakuru Libération cyo mu Bufaransa yabonye abasirikare n'ibikoresho bya Operation Turquoise, abivuga muri ano magambo agira ati ni ingabo z'inzobere zirwanira cyane cyane ku butaka,
hakiyongeraho abarwanira mu kirere, mu mazi ndetse n'abajandarume baratojwe cyane kurusha abandi kandi bafite ibikoresho bigezweho, banafite imbunda za rutura, bafite ibikoresho by'itumanaho bihambaye kandi bafite ubushobozi bwo gutata hamwe no gushaka amakuru y'uwo barwana. Abasirikare b'Abafaransa bari banunganiwe n'abasirikare bagera kuri 508 bari baje bavuye mu bihugu bya Afurika birimo Senegal, Guinea Bissau, Chad, Mauritanie, Egypte, Niger ndetse na Congo. Birumvikana yuko zino ngabo zo zari zaje kugira ngo bigaragare yuko ari ingabo mpuzamahanga zari zije muri Operation Turquoise. Ibikoresho bari bafite nabyo byari bihambaye cyane cyane kubirebana n'ingabo zirwanira mu kirere. Hari ikinyamakuru kizobereye mu bya gisirikare cyavuze yuko Operation Turquoise yari ifite indege nyinshi zari Goma, Bukavu ndetse na Kisangani, harimo indege zitagira umubare. Urebye amabwiriza yari yatanzwe y'ubwoko bw'imbunda n'abasirikari bari baratoranyijwe kuyobora Operation Turquoise, byarabonekaga cyane yuko bari biteguye kurwana na FPR Inkotanyi. Kurenza ibyo ngibyo bindi bari baje kuvuga, bari baniteguye kurwana n'abatutsi muri rusange bashoboraga kugira ibikorwa bakora birimo nko kwirwanaho. Hatitawe ku byavugwaga n'Abafaransa, byagaragaye yuko ingabo za Operation Turquoise zari zaje kurwana n'abatutsi muri jenoside hagati. Operation Turquoise kandi yanaje mu rwego rw'inkunga ya gisirikare Ubufaransa bwari bwarahaye na mbere leta y'u Rwanda kuva mu myaka y'1990. Abasirikari ba Turquoise bari no muri Operation Norwa. Edouard Balladur mw'ibaruwa ye yandikiye François Mitterrand ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994 yaramuburiye amubwira yuko ari ingingo zigomba gukurikizwa muri Operation Turquoise. Ati tugomba guha igihe gito y'ibikorwa by'ubutabazi n'idutinde mu gishobora kuzafatwa nk'ari igikorwa cy'ubukoroni mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni byagaragajwe mu nyandiko zasohotse nyuma aho Ubufaransa bwohereje ingabo zabwo gushyigikira abicanyi mu gihe zaboherezaga muri no operation. Ikindi kandi ko abayobozi b'Abafaransa batarigeze bafata icyemezo cyo guhagarika radio RTRM cyangwa se ngo bahagarika amakuru ya radio Rwanda, dore ko mbere yo guhunga u Rwanda leta y'abatabazi yakoresheje imiyoboro ya za radio maze bahamagarira abaturage kumaraho icyitwa umututsi cyose kuva ku ruhinja kugera ku bakuze. Aba banavuze yuko kandi bari gutsinda urugamba. Ibyo ngibyo byarakomeje kugeza gutsindwa bitakishiriwe, maze banahubwo bongera gukoresha radio basaba abaturage guhunga u Rwanda, maze bahunga ku bwinshi berekeza muri Zaire. Gusa nanone muri ibyo byose ubutumwa bwa Turquoise hari abantu bwarokoye, gusa bwerekanye ubushobozi bukeya mu gufasha ubuzima ndetse no kuzuza inshingano zabo zari zijyanye n'ubutabazi. Turquoise yafashije FARC, Interahamwe ndetse n'abakoze jenoside guhunga. Ibyo ngibyo bitangiza ibindi bikorwa byinshi, ingaruka zabyo zikinagaragara kugeza ubu. Abanyamateka benshi bemeza yuko ino Operation Turquoise gukorwa n'Ubufaransa bitari igitekerezo cyiza na gato, dore ko kuba leta y'Ubufaransa ubwayo ari leta yari yarakomeje gufasha leta ya Habyarimana mu bihe by'intambara hagati yayo na FPR Inkotanyi. Leta y'Ubufaransa kandi ikaba ari nabizi neza yuko leta ya Habyarimana yari yarakomeje kwimura yica abatutsi mu bihe bitandukanye mu bwicanyi bwagiye bukorerwa abatutsi hirya no hino mu gihugu, barimo nk'abishwe Kibirira na Mutara mu kwezi kwa 10 ku mwaka w'1990, abiciwe mu Bigogwe mu kwezi kwa mbere kwa 1991, abiciwe mu Bugesera mu kwezi kwa 3 ku mwaka w'1992, abiciwe ku Kibuye mu kwezi kwa 8 kwa 1992, ndetse n'abiciwe muri Gisenyi na Ruhengeri mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'1993. Ibyo ngibyo byose Ubufaransa bukaba bubizi, ariko kandi bugabwa uburenganzira bwo kuyobora Operation Turquoise. Ibyo benshi berekana yuko bitari igitekerezo cyiza na gato. Leta y'Ubufaransa kandi yari bizi yuko ishyaka CDR ndetse n'izindi ntagondwa zari zarateguye uko bazica abatutsi, ariko kandi n'ubundi birangira ino leta ihawe uburenganzira bwo gukora Operation Turquoise, imwe muri operation yabaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu yavuga yuko ari nayo yavuzwe cyane kurenza izindi kubera ibikorwa bitangaje byayikorewemo.